ngiye kwirirwa. Nitwa Marlene Uwimana, nimero 69, ngiye kuhakora umukino wa karate, ndi umukarateka, mfite ceinture marron. Ku batabisobanukiwe ni ceinture ya 6 muri ceinture 7 za karate, hakurikira umukara nyuma y'iyi. Karate igira ibyiciro bibiri, igira kumite ariyo komba, ikagira na kata. Kata rero na demonstration de technique nibyo ndi bubakorere. Ibi ndi bukore nibyo nari nsanzwe n'ubundi nkora mu ma competition. Aha dukinira hitwa tatami, hanyuma tukakina twambaye ibirenge. D'accord.